was born a black man. Before there was any such thing as a Republican or a Democrat, we were black. Before there was kunze kumva official turabashuhuje twayikaza mu biganiro byacu dusuza Musa dukurikiye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo amajyaruguru Burasirazuba iburengero bwaryo dusuza Musa dukurikiye mu mujyi wa Kigali dusuza abantu bose dukurikiye mu bihugu by'abaturanyi Uganda, Tanzania, Burundi, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. Rero tudatinze najya gutangira inkuru yacu. Uyu yaravuze ati a man who stand for nothing will fight for anything. Tugenekereje mu Kinyarwanda bivuze ngo umugabo nyamugabo utagize icyo ahagazeho byibuza agwa kubw'igisobanuro. Ni amagambo y'ubwenge y'inyurabwenge. Aya yavuzwe n'umugabo w'igihangange, umugabo waharaniye ukwishyura ukizana kw'abirabura muri Amerika, abera intwari umucunguzi, MALCOM X cyangwa se MALCOM Rito cyangwa se El Haj El Malik El Shabazz. Tudatinze nagira ngo twihute n'ubuzima bwa MALCOM X. MALCOM X ni umwe mu mpirimbanyi zizwi cyane ku isi yahaniye uburenganzira bw'abirabura muri Amerika. MALCOM X yishwe araswe ari ku Cyumweru tariki ya 21 Gashyantare 1965. Abagabo batatu bamurashe amasasu menshi ari gutambuka ngo atange imbwirwaruhame mu nzu iri Manhattan muri leta ya New York. Iyi mpirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura muri Amerika ari umuvugizi w'ishyirahamwe National of Islam mwaka 1950 kugeza mu 1960. MALCOM yari impuza mu kuvuga yamaganye cyane irondaruhu ryakorerwaga abirabura, akemeza ko nta mpinduramatwara ishoboka mu mahoro kandi irondaruhu rigomba kurwanywa hakoresheje uburyo bwose bushoboka. Imyaka hafi 30 nyuma y'uko yishwe, umurage we uracyaboneka ku isi nubwo ugirwaho impaka. Reka turebere hamwe ubuzima bwa MALCOM X. Mu myaka ya mbere, MALCOM X yavukiye muri Amerika muri leta ya Nebraska iri hagati muri Amerika. Avuka ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 1925. Yitaba Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 1935. Ni ukuvuga ngo yitabye Imana afite imyaka 39. Amazina ye nyakuri ni MALCOM Rito. Uyu ni umwe mu bana 8 b'ababyeyi be aribo Iyari Rito na Louise Rito. Umuryango wa MALCOM X wamaganye ivangura rikorerwa abirabura kandi wahoraga uhohoterwa n'amatsinda y'abahezanguni b'abazungu kenshi. Ikaba iby'ubusa ndetse abategetsi baho ntibagire icyo babikoraho. Mu mwaka wa 1929 inzu y'iwabo yatwitswe n'itsinda ry'abanyarugomo. Muri imwe mu nyandiko ze MALCOM avuga ko abazungu b'abapolisi hamwe n'abazimya umuriro baje bakarebera inzu ishya kugeza igeze hasi. Ibi ni bimwe mu bikorwa MALCOM X yatunze urutoki byemeza ihohoterwa ry'abirabura, harimo ingene cyangwa uburyo Castro yahatswe kugandagurwa inshuro 338 zose. Ku mwanya wa kabiri, umukobwa wafashe video y'iyicwa rya George Floyd n'ibibazo yagize birimo iyicwa rubozo. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga ibyo tuzi ku minota 30 ya nyuma y'ubuzima bwa George Floyd birimo iyicwa rubozo. C. Iyari Rito yapfuye MALCOM afite imyaka 6. Umurambo we bawusanze hafi y'inzira ya gari ya moshi. Abategetsi baho banzuye ko urupfu rwe ari impanuka. Abo mu bwishingizi bw'ubuzima babanzura ko yiyahuye kugira ngo abo asize batishyurwa. Gusa MALCOM X we yakomeje guhamya ko se yishwe n'itsinda ry'abahezanguni b'abazungu. Nubwo ubucakara bwari bwaraciwe mu 1935. Muri Amerika icyo gihe abirabura ntibafatwaga nk'abandi kubera amategeko.
cyangwa amabwiriza y'ivangura abatandukanya n'abazungu. Ibi byaviriyemo nyina kurwara mu mutwe, amara imyaka 26 aba mu bitaro bya leta bivura bene izo ndwara mu gihe cy'imyaka 26. Nubwo Marito Murito yari afite impano ikomeye y'ubuhanga, yavuye mu ishuri afite imyaka 15 nyuma yo kubwirwa ko yavamo umubaji mwiza cyane aho kuba umunyamategeko. Yaje kwimukira i New York, ntiyahatinda yimukira Boston aho yishuye mu buzima bwo gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza indaya n'ubujura. Amaherezo mu 1946 yarafashwe arafungwa akatirwa imyaka 10. Aha muri gereza niho yamenyeye National of Islam, ihuriro ry'ubumwe n'ukwemera bya Islam. Yakiriwe n'uwari uyoboye ubwo bumwe bwa Islam ariwe El Hajj Mohammed. Uyu niwe wamusabye kureka izina rye rya Lito kuko ari iry'abakoreye ubucakara abirabura, yarisimbuje X, bivuze utazwi. Ibi byari ukuzirikana izina ryo muri Afurika umuryango we wakabaye ufite, ariko ngo wambuye ritazwi. Reka turebere hamwe ibitekerezo bya MALCOM X biganisha kuri politiki. Mu buryo bwinshi MALCOM yari atandukanye cyane na Dr. Martin Luther King, nk'uko umwanditsi Kate Stoddard yabivuze. Ubwo Luther King yasabaga uburenganzira bw'abirabura mu myigaragambyo y'amahoro, MALCOM X we yahamagariraga urugomo no gukoresha imbaraga z'uburyo bwonyine bwo kubona impinduka kuri sosiyete ya Amerika itabishakaga. Aba bagabo bombi nubwo intego yabo yari imwe, kurwanya ivangura no guha abirabura uburenganzira muri sosiyete, bombi ntibumvikanaga. MALCOM yanenze Martin Luther King gushishikariza amahoro, avuga ko ibyo bitoza abirabura kutirengera imbere yo gusagarirwa. Luther King nawe yanenze MALCOM X, rimwe avuga ko yahinduye akanahindura abantu bacu abigisha ubugome no kurwanira amahoro ku ngufu. MALCOM X yakoranyeho na Martin King, ariko ibyo ntibyamaze igihe. Ubwo yari yasuye Ubwongereza mu 1964, MALCOM X yabwiye abanyeshuri bo muri kaminuza ya Manchester ko uburenganzira bw'abantu bugerwaho ku matora cyangwa ku isasu. Yari afite imigambi yo kugeza urugamba rwe muri ONU cyangwa UN, agashinja leta ya Amerika kunanirwa kurinda abaturage bayo b'abirabura urugomo rw'iterabwoba n'abazungu, nk'uko Washington Post yabitangaje. Mu 1964 MALCOM yashwanye na El Hajj Mohammed ku cyerekezo ari guha National of Islam, maze ayivamo. Mu bihe bibanziriza urupfu rwe yagenze cyane muri Afurika no mu burasirazuba bwo hagati, ndetse ayoboka idini ya Islam, afata izina rya Ali Hajj Malik al-Shabazz. Ibikorwa byo kugerageza kwica byariyongereye mu mwaka umwe mbere y'urupfu rwe, bivuga ko byakorwaga nabo muri National of Islam. Reka turebe hamwe ibyaranze urupfu rwa MALCOM X. Ku Cyumweru tariki 21 Gashyantare 1965, MALCOM X yarashwe amasasu menshi y'urufaya ariho azamuka kuri podium ngo atange imbwirwaruhame ku bantu benshi bari bakoraniye mu nzu mberabyombi ya Harlem muri leta ya New York. Mbere y'urupfu rwe yari umuntu uvuga kugaharanira uburenganzira, akumvwa na benshi. Abagabo 3 bashinjwa urupfu rwe ari bo Tarimaj Hay, Norman Butler na Thomas Johnson. Bose bari mu idini ya Islam bahise bafatwa. Umwanditsi Pierre L. Joseph yavuze ko MALCOM yapfuye nk'uko yabayeho, akora yigisha abera urugero abirabura basanzwe. Naho Hag Moore
yanditse muri Guardian ati isasu ryashwanyagurije igituza ryahingutse inyuma riturikira hose ku isi. Uyu ashinja abategetsi ba Amerika guceceka byo gushyigikira iyicwa rye. Reka turebe hamwe ibimenyetso bishya ku iyicwa rya MALCOM X. Mu ntangiriro za 2021 abakobwa ba MALCOM X basabye ko iperereza ku rupfu rwe ritangizwa bushya kuko habonetse ibimenyetso bishya ku iyicwa rye. Bavuze ku ibaruwa yanditswe na Raymond Wood wari umupolisi mu 1965 ubwo MALCOM yicwaga. Yanditse mbere y'uko apfa yishwe n'izabukuru. Uyu musirikare ivuga ko polisi ya New York cyangwa FBI yagize uruhare mu gutegura iyicwa rye. Raymond yanditse ko yari afite inshingano zo gukora ku buryo abashinzwe umutekano wa MALCOM X bafatwa bagafungwa iminsi mike mbere y'uko araswa, nk'uko abo bakobwa be babivuze. Abagabo 3 bahamijwe kwica MALCOM X bakatiwe gufungwa burundu. Umwe nyuma yaje gupfa ariko abandi baje kurekurwa bamaze imyaka runaka muri gereza. Igihe MALCOM yicwaga yari yaroroheje inyigisho ze z'ubuhezanguni n'urugomo mu guhanira uburenganzira, kandi yari umwe mu bantu bumvwa cyane. Icyo gihe yasabye ubumwe bw'abirabura, kwiyubaha no kwihesha agaciro. Raymond mu ibaruwa ye nk'uko bivugwa n'abanyamategeko yanditse ko yari yahawe inshingano z'uko MALCOM X agomba kuzaba nta bashinzwe umutekano afite mu nzu mberabyombi yagombaga gutambukizamo imbwirwaruhame i Harlem. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye umwaka ushize berekana iyo baruwa, abo mu muryango wa Raymond Wood bavuze ko yahisemo gutangaza iyo baruwa agiye gupfa kuko yatinyaga kwihimura kw'abategetsi kuri we. Kuri ibi polisi y'umujyi wa New York NYPD yavuze ko yiteguye gufasha mu iperereza ryose ku byabaye, naho FBI ntiyigeze igira icyo ibivugaho. Nguyu umurage MALCOM X yasigiye isi. Nubwo ari impaka z'uko ari umuntu bwe wabaye mu bikorwa by'urugomo, ubujura, ibiyobyabwenge no gucuruza indaya, amateka ye ya nyuma yamuhinduye umumaratiri n'umuntu w'ikirenga muri Amerika. Nubwo leta ya Amerika itamwibuka gutyo, MALCOM yabaye urugero ku birango byaje inyuma ye n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura muri Amerika n'ahandi ku isi. Baharanira impinduka zimbitse aho gusaba amavugururwa akozwe buhoro buhoro. Umukobwa we Elisa Shabazz mu gihe gishize yavuze ko yari guterwa ishema n'impirimbanyi zibumbiye mu nkubiri ya Black Lives Matter yaturutse kwicwa rya George Floyd mu 2020. Elisa yabwiye Washington Post ati urubyiruko rwihurije ku mbuga nkoranyambaga maze rutuma abantu bo mu moko yose n'ubwenegihugu bwose umuryango wa muntu bajya hamwe muri leta 50 z'iki gihugu no mu bihugu 18 hanze bigira bati Black Lives Matter, mureka abirabura babeho mu buzima bagomba kubaho. Akunze kumubwa official rero tajya ngo tubashimire. Dushimire kandi subscribe, like, comment, share. Dushimire udahwema kudukurikira no gusangiza inkuru zacu abantu badukurikira. Kanda like, subscribe, comment, ukande no kuri akantu kameze nk'inzogera kugira ngo mu gihe cyose ushyizeho inkuru igiti kugeraho. Hasta la vista.